parte sanulu resensia. Ema mateida moris pali. Mane ida naran Lazaru moras todan. Nia feton, Maria ho Marta, atene kataknya atu besik mate ona. Sirah karak Jesus mai atu kura Lazaru. Entaun, sirah ruka ema babolu Jesus. Jesus hadominia kolega sira. Mai be, bain hira nia rona Lazaru moras, nia halo buat tidak nebe halo ema hak fodak. Nia hela na fatin iha nia fatin. Nia la bahare keda sira. Jesus hatene maromak se uja nia atau halo buat rumah nebe halo ema admira. Jesus sehat tudu katak maromaknya poder mak poot liu mate. Entaun, Jesus hein to Lazaru mate. Depois, nia bahasor nia kolega sira. Bain hira Jesus to ihana ba, Lazaru hakoi tiona loron hat. Marta bahasuru nia ikolia. Nai, seita bot ihane, hau nia alin la mate ida. Jesus hatan. Onya alin se moris vali. Hau mak moris ire saun. Sedet mak fiar bahau. Mesmo nia mate nia se moris. Obele fiar idane? Marta hatan. Sin. Nia fiar Jesus mak liurai nebe maromak promete. I oan mane nebe maromak haruka atau lori moris mai mundu. Depois Maria mai atu hasuru Jesus. Jesus hare nia tanis hela. Nia barate ho Maria. Depois Jesus mos tanis. Ema balu iha neba hare Jesus iha tete. Nia loke ema matan delek nia matan. Parece nia mos bele prevene mane ne husi mate. Sira lahatene katak Jesus prepara hela atu hatudu basira katak, maromak haruka nia atu salva ema husi sala no mate. Jesus haruka sira atu loke ratene. Hotu tia, Jesus hakat ba oin ihala orasaun. Aman, hau fo obrigado tamba itabot rona hau. Hau hatete idane. Atu sira bele fiar katak, itabot mak haruka hau mai. Depois, Jesus bolu holian makas tebes. Lazaru, sai mai. O hatene sai de mak acontece? Maro mak hatan Jesus ni orasaun. Lazaru sai mai. Nia moris fali. Mane ida nebe mate, agora moris fali. Jesus hatudu basira katak, maromak ni spiritu iha poder atu lori moris pong. Iha loron ne, ema barak fiar ba Jesus. Sira fiar katak, nia mak ema ida nebe se salva maromak ni povu. Nia mak ema ida nebe sai ona maromak ni helafatin. Nia mak ema ida nebe ukun mos mate, ibele lori maromaknya bensang banasang hotu-hotu iha mundu. Ema sira pronto atu foti Jesus sai sira nilirai. Mai be, ne halo nai ulun sira hirus. Sira laran moras ba Jesus. Sira odi nia, ilakoi nia sai sira nilirai. Sira disidi katak, tempo ton. Sira heng hela oportunidadi at oho kedasnya.